लीडर ओइबोबिना फोंदोखिबो वाफम खतंग पुखचगे अखोई सेंटर दा बीजेपी लाकपदगी मियामगे हकमतबा थबक क्या चथरे प्राइम मिनिस्टर फावबा बोट हुरानदुना ओइरे हबा वाफम अदुगो जानासु अखोई हौजिक पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबसे खितंग कनो ओइरोइदबगी खितंग वाटकिनी हाइबगी वाफमसु थंबीरे अदुगा मरी लेनना अखोई बिहार की इलेक्शन लोइरबा मतुंग नवेंबर की अरोइबा चयोलदा मणिपुर की लेंगाक सेमलबा याना लेरे हाइबा कोट अमा यावरी हाइता पाउ सिंगसिदा ओजा वाफम सिंगसिगा मरी लेनना करी वाफम दि थंबीनी तसेंगना मसिगी पोसे कोइना कइनोसे कोइगी करी हाइतारे कइनो गवर्नमेंट जे तसेमरो हाइबसु ngamde मसे कोइना प्रिडिक्ट तब ngamde हाइ स्वाइदनेबा कोइ बिहार के इलेक्शन की पोतो अमा तो अदुगा आइ वाखलदि कोइगे सस्पेंडेड एनिमेशन जे प्रेसिडेंट रूल से कोइ हाना था तरुक तगी था तरुक म सांगदो के मसे लोइबसे डिसेंबर ओइबरा जनवरी ओइबरा दाइदे तारमगनी को ममा अदि एक्सटेंशन डेट ओइ काउबनि था तरुक से काइदे काउंट तगुनै काउरे अदुबो मदुगी पोतुदा कोइना हुजिकसी मसिगी पोतसिबो के लोइरमदाइदा सेमब्रा नत्रगा अमुक एक्सटेंशन तौरगा हाइतारे करीगुंबा फम याम पामदन मुनरीबु कांगोजन सु मुना लेब तारदे अमुको जो हने एक्सटेंशन तौरगा गवर्नमेंट जे थुगाइगर जो डिजॉल्व तौर जाय नोइ लेत्रजु हाने जाथरकबगी पोत अमदा लेगद्रा अदर मखोइजी हुजिकसी मसा मसागी ओइबा फम सिंग हाइतारे एमएलए की फम सिंग से मथंगी लाकदो इलेक्शन दा मसि मांगगद्रा टेक अटेक अकाई थोद्रा हैना तसेंगना पुनजनरप मानबम दि यावे अन हुजि पुल्लिबो पोट सिंगसिदा तसेंगना हाइरगदि करी हाइतारे खोइ तसेंग थमोइ सेंगना मसि लेवाकी ओइना खल्लगा नत्रगना मयामगे खल्लगा मसि सपोर्ट तौनरगा कोइ एनी अमने सीएम ओरसु हानगे ओरसु अनो उनो खल्लगा सुना पुनबा मानदबा अमखति कोइ प्रजा मोइना उइबा मसिने कोइना नुआइट्रिदि लेवाकी ओइबा लैरिबा इशू सिंगजि थेंगना होनबदि मखोइ मयामसिने बा हाना पुनजन मथौ तारिजे नत्रगदि हुजिकसि पुरा कोइ गवर्नमेंट गी मखादा लेबा लोइसंग मैम नत्रग तौगदब डेवलपमेंट मैम सिंगसी लोइनमग अदुम यंजिनबिनब हानदैसु लेतबदुम लೈ अदु हेन हेन मांगथरकबदुम तौब लैब पोसिने कोइ नुजि याम नुआइट्रिसे अदुना मसे कोइना हुजिकी नवेंबर की लास्ट वीक नत्रग डिसेंबर बुकी द लोइबो रंगनि डिसेंबर बुकता सेमबे हाना पानैसे अदुम सेमोय हानिङाइ लेते अदुगी पोतु अदुनाने कोइना हाइजरिबो मखोइ फब नत्रग फत्रबा मिया ओइरगसु मियामगे वाकट फ्रॉम वाकट तानब जगासी अखोइ इलेक्टेड सिंगसि लैरगदि मखोइ पावर से पारगदि मखोइ चंगगा ता कोइना पामब सिंगसि दम फोंदोक याय द हुजिकति इवन कोइना कनादा वाखलुनि इवन गवर्नर नाक चंग बाइसे यामना कनो हाइब तारे एखोइगी नातै जादब नत्रग मदु खुदोंग जादब पोट ओइबा म लैबनिना कनामतना चलगा वाखनबै पोट लैते आरो वाखनब लैत्रिङै तालक्सिदा तंजाजदा एखोइ अतो अतोपा एखोइ मपानगी थंजलैबा इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रु कांगु मयाम सिनति मखोइ कनोदा ऑनलाइन गी खुथांग थागलैरा म तौगे मेमोर नंग खंगदंग पुजान मरि ममांग सनदा मयाम तौरिबो पोट मयाम सिंगसे मसिगी पोट खुदिमक सि गवर्नमेंट लेरगदि गवर्नमेंट लाकदबनेबो मदुगी पोट मयाम लाक्तबजिकी मांगजब लೈ अदुना तसेंगना हारगदि अखोइ मसिगी पोट हुजिक हुजिकी अथुबगी ओइनदि मसि कोइना गवर्नमेंट अमा फॉर्म तौरकनी हाइबसि आइगी ओपिनियन दि थाजबदि खर वाटलेना इसुमाइ थमजकी NPP की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमानुमित निनी की खोंचता मणिपुर लाक्तुना ITP सिंह पार्टी के MLA सिंह उनगदौरी हाइबा वाफम पाव में यावरी ओजा खोंचत असिदि कमाइना करी करी इम्पैक्ट लैबे याय ओजा कमाइना येंगे अखोइ तसेंगना हागदि एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अमगी लीडर सिंह मणिपुर लाकनी हाइबा सिंह मणिपुर की सोल्यूशन लोशन लाकपदि नतेना आई तसेंग लवे मरमदि मणिपुर की NPP की हुजिक प्रेसिडेंट ओरंगनी हानगी फॉर्मर DGP जॉयकुमार जेको मान हान वाफम अमा थंबा आई उहोवे कोइ कनोदा दिल्ली दा सरकार नव सेमनबा चंगिबा चटखिबा मयाम यावखिबा ओरगसु मयाम सिंग कोइ पार्टी के मरिबदा लेनदे का हरपगुंबा अदन पार्टी की इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी प्रोग्राम के मतुंगिना चटकदबा इंस्टीट्यूशन मयाम सिंग से मागी अनिंगबा पांबा पोस्ट पाइरिबा मागी कनोदा आई खुत लै माई खुत लै नत्रगा आइने इलेक्टेड मा इलेक्टेड नते हना चटनबे फिल्मदा लाकपसे अमना तौबा अमना सपोर्ट तौदबा अरु सिंथानदबा अरु थाजनदबा अरु तसेंगना हायगदि एनिमीज मयाम अदगी हेड स्पीच मयाम अनु मांग थारागा लैबसने कोइ संगदाइनबा यादबा पोट अमने लवे अदुना सिदैसदा कोइगी लैरिबा अतोप अतोप मयाम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स सिंगना लाकांदा कोइ सिदैसदा CSO मयाम अमा अदगी IDP लैरिबा मयाम सिंग उननी अदा हाइबा पोटसिना मसि करिगु मखलगी सोल्यूशन अमदा पोरकदो नते तसेंगना हारगदि मसैसदा कोइना लैंगा अमा लैतबसि कमाइना इंस्टॉल तौरगा लैहनगनी इंस्टॉल तौरबा मतुंगदा कोइना लौगदबा रेस्पॉन्सिबिलिटी थौदांग सिंगसि करी करनो हाइबसे मसा मसागी पार्टी सपोर्ट तौरगा चमिनरिबा वेदा NDA दा यावरिबा कांगु सिंग सपोर्ट तौर सोमदा दुम तौमिनरिको सिगी मयाम सिंग कमाइ चटकनी हाइबा पोतुनि नतदना सोमदा कोइगी NPP ना मा हारकबा दगी कांग्रेस ना मा हारकबा CPI ना मा हाइबा तृणमूल ना मा हाइबा मना मा हाइबा BJP ना मा हाइबा तौरगा लंगनरगा सुम लैबा मखोइ मखोइगी खुदोंग चाबा अमखक ngairaga खुदोंग चाबदो लौरकांदा मदुगी
kanabdu katang pamgi film da manba aruga politician ama sida ikona he haibado politician sing sina politics sing sin ningthina to bidabagi yam thina ubani politics haibase dirty game amadi nati na haibe English ki saying am leibne politics is not a dirty game but politicians place is dirty lena madugi poteta swide ningsangi aduna amukshu saying amada that's why diapers and a politician need to be sensitive very frequently kind hari ise simba pose ko ningsangi aduna first and foremost duty sing se makoina kaukthokpa la common people gi aduga property life sing je secure ohenba protect tawba aduga house sigi magi dignity ngakna haibdi assembly ko gi leidiba temple ne hariba pochi makoi gi di elected sing masigi manung da piri ba mayam sing ngakna satba haiba sing si ngasi channel to film la e aduga even chumma daga lamba scam mayam ama assembly gi manung gi vote wathok thol e na haibana singba sumba mayam ama ko aduna taseng na haraga di sumba mayam sing se koi parjana ngaitana hawdi loibok nainarabani na mo sumba politicians sing gi wafam sing su koina pukhalaga thamba ngangwa matamda se koina NPP lakwa matamda mokoina IDP unagadori haibasu unabada kesu kanaba porwai dagi koina kari haitare koi gi CSO mayam unani si tawroi aduna sumba manipur gi lakadri election gi mamang da masidi election gi campaign tawba mamang mangjong na lahobani hana election gi matam leptragasu natraga election tawni tawroi khangdan leragasu haiba wapamda ikona thamak pataragasu masida makoidi hanagi ruling the support of kangoni natraga even congress na harpa pot on the opposition tawragasu mane haiba then congress na harpa su asumba yauraga di adu summi adum haiba tamni BJP na harpa su NPP na harpa su aduna praja equation common men common people ordinary laymen equigi oina di equina hujiksi sigi manungsida PR gi cherak manungsida aduga government leitaba manungsida di equina party amda tunga wangang bosi miyam gi oina and activist moina smaina discussion thangang matamda minasu madugi pot nungaitaba hangoibam phawne ayamba political go issue naina bada yaujaro na koi ngasi bo media amda da yari koi participate tawde hojik lai pot any political party gi su gi mi yaurok patara ga di yaudaba nate aro by chance adubu sigi pot se kari na sumba wafam sing lai aduna hojikti equina politics cybersty koi mipum khudimang na yawu mathau tai khangwa mathau tai adubu equina politics tawriba kangu mayam politician elected aduga so called social workers sing adu miyam gi oina mihut oiraba sing mayam sing sida equina piningiba equigi oiba wakalon equigi messages mayam sing se makoida loction bangam na pot amakha ase pimina ba pra mayam punna pimina mathau tai natragadi makoi ju makoigi aning matawba then constitution kari pirige khangda bangda laithokhiba then rule of process conduct of business ta kari yauri aduga sumba pot mayam sing se aina khangba mathau taris na kari gino adu praja amasi aigi election da vote thadagi da taragasu amasi aigi praja ni manipur praja miyam gi aina sasan toriba sasan pairi bani adudi haina madugi achan mirai nai da pot yeng ba broad minded oiba madi mathau tai elected singse magini aigine makoina khaidrok pata agadi koi manipur sengkup changna kaiba apun bagi pangal sagat pangam dawa maset tab lebak amadum oigene na khali aduna koi gi MLA ministers or politicians aruga so called koi gi political institutions singi leaders sing haib tare makoi gi mihut sing sina thamapo wafam singse makoi gi institution dungding ki khallaga yengaga thamba wafam sing thamba thaman janingde tasengna praja miyam se amatoiba yengda punchanba chingchanba konchalaga punna leminaba chapnaba yanabagi mawongda madugi asoiba mayam singse ekoi tasengna haraga sini sigi je smain torogdi soiroi haina asoibadi puthorokpa mayam de any congress na su puthorokani BJP na su puthorokani moi machen puthoroga leina badu nataba nainaraga thamba natraba madugi matung taba thoroktanaba for end of justice amicable solution ma puthoga nainaraga thamba yaba madugi solution oiba yaba pot singda nainaraga di yamna hena positive oiba kumang chauchanba malengwi lamjil lakta yawbu ngamba la iramda mamu oigani natragadi aikoisi maninghanba khunai gi manungda challaba koi lebak singi manungda state singi manungda ama awang no polamdamda India gi awang no polamdamda ikoi hanna sahi lising ani hongi puwari sagona dano lerakpa aduga ningthau palama maning makhan tamba lebak amani India da merge tawdringai da masagi constitution masagi lengak phobol semjaraga leramba pot amani haibasigi wahan thokse nomo gi mami samalapagi ga pangkhak oigani na ismai thamsaki